phila impilo yokuthi uzophila isikhathi singanani eside phila impilo yokuthi awunalo uvalo wena lokuthi noma ungathola u50,000 manje musu kufuna ukuthi izinto zika 10 years ezazikuhlupha usufuna ukucover zona uyicover kanjani into esidlulile bheka eziyaphambili ke manje bantu abaningi bashayela lonto ke endodana ukuthi wayesebenza kanzima ehalela ukuba nento ethize ukwenza into ethize njalo mayidlula ebona isitezi athi ngiyasihalela lesitezi angani umezwa yini izahla ebese ethi mayisethola imali zakhe angakubheki ukuthi ngalesikhathi samanje nje bethola lezi imali zakhe lesi sitezi lesomcosta malini ngoba wayesithandile 50 years ago okanye 30 years ago asafani lesana isithanda ngalesa sikhathi nesakhiwa manje sitezi uyangezwa ngithini ngalesa sikhathi 30 years ago mhlawumbe engasakha ngo27,000 manje sekufana edozile abathize kulo 27 mhlamba ngazi lesa usuke sifuna kodwa ngizama ukuthi kuwe awukwazi ukuthi mawuthola imali bese uzothi mina ku-ejini yakho ufuna ukuzokhava izinto owayihalela useseno 15 16 sikhule kanjalo makudlula imoto siqhime yami leyana hayi yami khonje imiqala ngithi yabona iqala lapha impilo sakhula sikhomba imoto edlulayo sakhula siqoka ini imizi khoma ngizobona umuzi onje kanjalo kuyakheleka lokho yini ke most abantwana abadlala leyo mdlalo banazo lezo zinto ingoba babejwayeza ingilozi zabo ezikubo kwakulotsha ukuthi lo mntwana uyayithanda lento lo mntwana uyayithanda lento abantwana esibazalayo manje abasakwenzi lokho mhlambe nawe ejini yakho awudlulanga ekutheni makudlula imoto nize nilwe nishana ikhethwe imiqala imoto idlulela nje ayisalobi ingilosi ngabantu izinto abantu abayithandayo ngisho abantu besifazana omncane mase ngikhulile mina ngizogana umuntu onjena mina ngizogana umuntu onjena hayi wami khuyani wami yabona abasakwenzi lokho abantwana yingakho sebengena nje emshadweni ibhidli yonke lento leyo angigxilile kukho lokho kakhulu ke ngizobakha ke wena ekutheni ke lalela lana umama omunye womama bakho la wakwaba nomngani la for 15 years beinvestile eMTN yabona baba nemqondo ke labo mama nje ukutshala khona bezofuna kahle ngangibafundisile ukutshala nje utshala faka laphana hayi lezi zinto zosigumza lezi zabakhona ngithi abona triple X but ama investment nje njengoko stock exchange MTN Vodacom kanjalo afika faka ukhohle ungazi nokwazi nje angithi yabona papa umuntu sebemkhumbuza after 5 years uthi hey wena kuhamba kanje how yabona kanjalo omunye ke ngisho ukuthi uyimo part kwabo uthe mayeba nalo mngani kwase kuphuma imali kwase kuphumani imali zabo beinveste for 5 to 10 years kwezinye babenza 2 years kwabanye ezinye benza 3 years angithi yabona ama investment ababewenza kwakukuthi ama interest abawa-withdraw bayawayeka accumulate nesum abayifakile manje ngisikhuluma isilungu kakhulu ngiza kuyipoint yokuthatha lento lesikhona sigcwele emhlabeni wonke angithi yabona ukuthi yini ofanele iqonde wena njengengane ukuthi ungathi mabe kubona uphumelela ngelinye ilanga bese uphatheka kabi mawuza abantu bethi uthathe lento ungamphenduli futhi umuntu ongamazi uzozimoshela isikhathi bayedlalela abantu kuma social media bayedlalela abantu kuma WhatsApp nako Facebook nako bani umuntu maye ngakwazi ezothi uthathe lento uhluphelana lokumphendula ngoba kawazi uzokhuluma into ayibukayo yena ngoba ebona yena engakwazi ukufinyelela lapha engakwazi wena ukuthi ufike kanjani ungayihluphi ngomuntu ongakwazi ukuthi ufike kanjani entweni ukuthi uyamphendula umenza ukuthi umnelisa kanjani umuntu ongamazi ngoba fanele unelisa umuntu omaziyo ngishaya inyoni embili ke ngetshelwe lodwa awukwazi ukuyonelisa ngaphandle unganelisa endlini angithi yabona so ke kule investment ababeyenza kwaba ne-withdrawal ebakhona engicabanga ukuthi ngizoyidalula nje amount ngoba kwakudala vele isekho about 450,000 uyabona ayi saba excited sonke la ekhaya eminyakeni eminingi eyadlula ngizokhuluma ngenzondo eqala kumuntu nibe nibabili noma nibathathu noma nibane nenza into eyodwa kodwa bese ningaphiwa ukusebenzisa lawo mandla ngesikhathi esifanele ngithi uyabona lalela ukwenzakalana uma be withdraw le mali lo angithi yabona lo abese zwana nomuntu
lo muntu azwana naye umuntu ngeke ustophuma phi ngoba kuzozwakala kabi kodwa azwane nomuntu nje wamhlakaniphela yagcina iphelile le mali yakhe kube kuphuma imali efanayo hayi exactly ngamasenti nama-rands kodwa kwaphuma imali efanayo lalela ngokwenzakalani lona segane mina segane bani yonke into uyayibika la ekhaya yonke into uyibeka etafuleni lo akaganile babeqalele nto nje uyabona maye kulula kuye nje uthi ayisebenzise imali yakhe lo akasakwazi ukuyisebenzisa budedengu ngoba usengaphansi komthetho la ekhaya uthelo nama ibhubhudleka le mali ufuna ukuba nani nestart lona withdrawile uyashiya lapha yana wabuyisela futhi okuncane ukuthi kuqhubeke kukhandeke lo ithathe yonke etshethu usazohlela buyela kwabheda lapho ke ndoda uma ibuye ezoboleka kulona thayi choma ini njanjani usethi ke lo choma phela mina ngiganile nalo ke igama phela mina njani angikwazi vele ngithatha imali nginikeze aqala ukuthi ngikathaza ndoda uthi mayide baba bani ngimjwayele ngiyamazi futhi anginankinga yakhe uhlakaniphile bahlakaniphile nomngami kanjalo yaqala indaba yokuthi mina angisakwazi ngithi akathathe u150,000 amnika waphinda wayisitha ngayisitha dawa ungeke uzumnika ungeke ndodana uyawufela 1,000 rand uyawufela bani 1,000 rand uyawufela bani 1,000 rand